inggih majeng ring ratu idedani pare pangremu sinareng sami sedurung titiang ngalantur ngawacen sedaging ukar dini desang meraga peratnya ne mangkin kaping ajeng banget titiang mengas gung rene sinang riantukan pupuk ketekaning jelagun titiang puniki iwakti pisan gune make sami nenten je kebawasangan utama ane kelintang niscayati lampang saking kenistayanipun niki yen make umpama yang titian winaluyu sekali anak ibunya asa punike antut titiang ngaturan bantos kim residayang rauh ketanggu sani kewastaning jebantes nyarik asa punike nyen persidoan tok pitia nenten jewenten lebih nyane mali saking apangka melarapan saking wiyati metu manah titiang sane ponga sane cangkah cumangkah pisan urun titiang midarto yang sedaging ukar dini desang merake paratnya Dona
bidadari sareng sami uyak tipe sikian titiang nenten jemu pedasar malihipun belok sapunikeun taler kelangkung langkung bengkung Nurun sada Baba napiawana sapunikeun doaning titiang jepulun ngwacien pukardin di desang meraga kauya raja agung sane kelintang luwih makutamu medasaran untuk ide mipil ngiket daging babadat dalam masih ada karya nami yen muwing daging pekardin idene puniki sane mawit saking bad wantah jeung memurde dalem side karya tan wenten tios yen muwing raris cerita nyani ring sejerone kekawian dalem side karyane punike wantah ye nyaritaya mekadi teu Brahmana sang meraga luwih makutamu sanije sampun kasumu maring jagati angan idene tabib kulun ide Brahmana kelinget desa ini nemangkin jaga cerita yang titiang ingin minukadi genah kiri kemaring jagat jauh maring desa keling puliketan jawenten tios sang Brahmana jenak malingi
babat muing kadi desa kelinge punika wantah dia genah pusramani deui Sang Brahman sani luwih makutamu punika Uning ada kadian atur ngayang titian mekadiangan ide Sang Brahman ide Brahman keling wantah je sampun waged pisan ring sejerone daging kediat mikane Haji kamu Ratu Agung tiosan ring daging tatul kediate punikane punika taler ide Sang Meraga Brahmana sampun mikane sani kebaos aji pelepasane punika taler sampun jepulikane daso indriya mapuiwit sangkanen kewiyatnyanan ide Sang Brahmana antuk daging tatul kediat mikane taler daging kemoksane punika sane ngawasana yang indriyane make sami nenten jekantun preside pacang wasayang angani deui Sang Brahmana sami reke keliling Dharma nawiku napi malih sani jeka bos inik su darmanide Sang Meraga Paragoyan wiku makutamu sampun janten pagek puguh antuk ide ngamel pemargi dalam namun damu berada aler mekadi de Paragoyan Brahmana tamu sampun janten mersidaya ngantuk ide ngeret sekancaning driyone medasar antuk nangun tak berada ketekaning semati
Mali apanu geran duaning jema kesami sane patut kegelaren antuk ide sampun wiyati telep antuk ide Maryam makawana suwe curah ide yang pramodita mico yang warno gerak ringangani dene Dharma sadu Mapa wiwit sangkaning penugaran ide sangyang pramukawi ringangani ide makawanang sekancaning pemargin idene jeg setate medunantuk darmu kepatutan nalabangada ring sejeroning pumargin idene sabanarake nenten jenanang lepas ring kecapin daging agamuni status setinu utur maning status semapardi antu ide sang Brahmana